Makanya kan tak joget tu. Joget. Allahu cukup hek memperjuangkan cintanya. Abih hitik, abih lampau memperjuangkan demi cinta lon ke adik Ayu. Tapi jawabnya lebih memilih ke awak kelingnya. Nasib. Cih, pupu si mak enyan. Duduklah lungkit pisang yan. Hai Pak Mae, pupu drone teman. Lagi ada mana kena flu burung menan. Baik begah lagi nyan hai Kak Buntu. Makin bertambah sedih hatiku. Mengharu biru, mujampu goh labu. Maka ku tanya, pu dengar ada masalah. Cik cerita le, kadang je nak bantu. Kon laganya. Tanya sesama makhluk hidup harus bisa saling membantu. Nyan urung duha jamun pegah. Malaiku menyoku pegah bak Kak Bungsu. Hai, pu male. Berapa bukalan nak pakai bajeng nanti lewu pan teman male. Hanjit ku pegah pat malelun. Kakak lah. Lun ku lanjut kerja ilahnya menaan ber. Hai, pray le. Bu betul, Kak Bungsu jet bantu lun. Jut dah bantu. Sebenarnya lun galak ke si Ayu kawinnya adik Kak Bungsu. Cuma Kak Bungsu nggak cocok. Buka apa kah? Baik kemayang ber. Namanya hai Kak Bungsu. Serius lun. Tapi si Ayu kawinnya lebih memilih si Bergek kawinnya. Nutulung lun kalinya hai Kak Bungsu. Oh benar lah. Itulah lun tanya ke si Ayunya. Berai sabar ai le apa? Rate-rate baju inan apa? Dang-dang nawate. Hai, si kakak non, si Bergek kahwin dengan si Ayu kahwin. Dengar hijak ke no? Oma, sang ajak ku kalau nama andua. Banyak pujaknya. Kah denang bedong hai mak nak Kak Bungsu yang pak. Pilih. Halo ja awak dua. Kak Bungsu, salam ile. Hana apa ya? Tidak pilih. Halo ja. Kamu dua rencana nak mejeng Kak Bungsu? Mejengnya. Sabar lagi sebe. Mejengan healing hai Kak Bungsu. Healing je. Letak ku pegah. Hai Ayu. Pakon ron tu nak cinta di mak Dan apa kelebihan si Bergek kawinnya tu mak? Maaf Kak Abah, urusan cinta hanya terpaksa. Bang Mae, lu laki maaf deh, hanya terima cinta Ron. Karena lu galak ke wajah abangnya yang mirip awak Vindafan. Kamu pun cantik bergulari mamenan. Kulit teh jalur lantai berbendaran. Bong lagi bos timun Taiwan. Lampu mani tapi lampu upik buka jakan dan pun tabos itu dirimu kuramalkan.